Yo, pop la famille. Au vidéo do, au fi beauté please. Depuis qu'il a fulbe yaltini do, il me fait la aide yo. Guinée bebe wal mo eba otowal. Fi une année au remboursa, ko gollira. Pour le vote eka ki wol non quoi. Beauté please. Ni da mari visibilité ou li acteur ben fo la Guinée quoi. Mon frère, depuis au wadi dundo, ça fait 2 semaines. Aïnata même mon frère, ayal publication gido fulbe encore frère. John wadu sabu Allah. Gasa da mari sabu jilagini. Wada video. Gasa esiko sabuma. Hime bembe ya idundo. E wali to gido fulbe be wala mweba oto angal in ane kwa. Wada fi Allah ene lado kwa. Pase, ida wali tikil gine ngon kwa. Afamika. John, na kombos mantung. Woji wale tedo kwa. John wali toka gido fulbe. Wada mo video. Gasa esiko sabuma ala gine tong. Hebo to walo gido fulbe. No hebira oto walko gondi la kwa. Afamika frero. John non, ime ngap bi video maanko frero. Parce que on a comme boss man tout wodi walle tedo nini quoi. Gido fulbe depuis lanci dundo ça fait 2 semaines frérot. Ainata menga yalu ndo quoi. Jonon wadu video fi dundo gasa esko sabuma goddo wal to gido fulbe quoi. Na banela o video do ha beauté please yamo quoi. No mi handika video ma on peti chulo. Mi jabotom hande sita maseda awa walla yennugol. Hande mi mankatama moya. Kono chulo mi halante taw piun gotu. Bani Adama yo hebu koko wiete art de parler. Kono ni art de parler andugol ko yewta Bani Adama. Toujours ko system mo mi woni komba maonga ala ne di kwa ane aka. Wauta innugol fulbe fo fempi. No teddi ka hundu ko ma frère. Essaye de changer ça si da fala enen dido e yewtu famondiren. Ara inna fulbe ben fono jodi wallali. Me fanida inu de fulbe ben fono fempi. Mido mari kaurabe fulbe, mido mari minyirabe fulbe, mido mari nenirabe fulbe. Anka di parambe ma fulbe ben noga, si a inni fulbe ben no fempi, hara ayen ni fulbe ben. Parce que fanni a sanzali, manière no won a communiquer ni, hay sida wawlu de ko mo ikoko bon wontatu. Anko onda do wada communication ji wajo to di jamao me anda honno di warrete awada inaforeji ka video ji ma moya mais il faut heba koko wiete art de parler fania hebali ndinedi don awatarde ka réseaux sociaux do goddo respectama ma wawla goddo gentoma kono jamao gentortola ma be yidirta ko mi wadata kon. Ma conseil Gianni, c'est parce que si mi ari wadugol humour blague, ko blague tumi watta. Si mi ari sobe, ko sobe tumi arta. Lansendi ndiri, moment ko mi wadata video metudo, ma video mo'udo. Anon, wano video mo wadandalangon, ko conseil. Bay mi do siva seda, yo mi wallu gido fulbe. Wowla harako politesse. Hande yali hundu ko metu ko no nafi jomamu wati kontao antigi hida dua zizande taw hore ma o video do heba hakkil parce que ala hakkil a yetti taw photo wal an komi wadi oggol komi habbiri sentiran on lase inna yo mi armi walla goddo do mi arde mi inna yo goddo wallu gido fulbe. Minna yo jama wallanta mi heba sentir parce que wi'ay mo ala tuba nyo atarido gido fulbe no fala oto wal yobe nyawlumo gido fulbe no mari rewbe dido be nyama yare andi mo mari fere seda minnon hay kele antigiti jonko kanko sodanta lam fetis kono mi arirta don viango moja nini si mi ara mine goddo wallu wadana SOS ko min bote please na goddo gode ko min han hatongila wadane gol SOS taw mi heba sentir mo yulo ayewti fi kom mosman ko sida duano wadde ande anodda no bilo lasko nodda big soul nodda bagada nodda l'enfer de la vérité ben blogger ben jandu be non
inna yo be wallito gido fulbe be uditana gido fulbe gagnot o heba 30 million sela la mi sutena kombos mo an pay kungan kun doy na min tu woni do wado video na min tu won do suteno goddo min ko mi andi kom mi heba fere mu mi sutenata mi do jodi sutenugol kombo fiyo ganyo o competition do jama on buino salimo wallude mi ukkota ko e fi 50 million et 30 million donc chulo sanzu yewtere mande hebu nedi accu mettinangol jama mi jonna ma example di photo ji do odo ko symphony ado woni ko hecci hanking o mai ko hondu warimo ko mawbe o yenni mawbe ben inni a yennitata goddo ha maya be dambu mo tawi o wata yahude hurgo be bata o ciofata woni quelques jours o latike fure dum non foko ko hunduko ma konsina dima a yaltata aduna awa chulo hebu parol ta hawtindir fo inna fulbe no fempi sina dum nyandego a hebay ko nata e ma do ma dum udda bunnaru mandu mi fenanali ma merci beaucoup pour la vidéo quand même si tamande ayena lan kono non nyande yennu da la wo mi ara mi fatina ma ley e do